хәлифә. Тимәк, һамай тере, ул безне, илебезне, йөребезне курсалап яшәй. Аңларсы, ниндәйдер моң ишетелә түгелме? Ниндәй сихри моң? Урал йырлай. Урал рухы шатланып, шулай моңлана. Бүген Башкортостандың ите тарафынан бында хут осталары сәсәндәр йыйла. Чөнки халкыбызның үткәнен белмәй торып, киләсәген күзаллап булмай. Ана, күрәһегезме? Күпме халык йыйылган. Әссәламәгаләйкүм, дуслар, хөрмәтле милләттәшләр, ерак араларны якын итеп килгән бөтә кунактар. Бәйгебез котлы булһын, балалар ныклы булһын, иген бесәндәр үтһен, мал менән гәрдә тулһын. Ердә булһын именлек, ердә булһын изгелек, сәнселһен бар явызлык, янселһен бар явызлык. Сыскан йылы уңыр ашлык дип, халык белмәй әйтмәгән, дөньялар имен торһын. Иншалла шулай булһын. Тап бына Урал батыр эпосы буенча конкурстар башланган вакытта 90 елларның урталарында миңа докторлык диссертацияһы өстендә эшләй башларга туры килде. Минең докторлык диссертацияһы авыз тел һүз сәнгате хакында, авторлы авыз тел һүз сәнгате. Ул бик кызыклы күренеш, бөтә дөньяга билдәле булган күренеш. Һәм шуңа күрә миңа дөнья әдәбиятында, дөнья һүз сәнгатендә ошо авторлы һүз сәнгате белән кызыксынырга туры килде. Һәм әлбәттә безнең менә ошо эпостарыбызның дөнья эпостарының да авторлары булган бит инде. Хәзер әлбәттә улар күбе онытылган. Менә шунда миңа хайран калып, бүтән халыкларның эпостары белән үзебезнең Урал батырны сагыштырып, өйрәнгән вакытта мин хатта лекцияларда әйтә торгайным студентларга, безнең Урал батырыбыз дөньядагы шундай иң күренекле, иң кешелекле эпостарның бере. Кызганса каршы буны дөнья халыклары уны белмәй. Әгәр дә беләләр, Гилгамештан хатта югарырак куйырлар дип әйтә торгайным. Ул снап та шулай. Һәм буны соңгы елларда безнең министрлык, мәгариф министрлыгы тарафынан инде 10 ел тирәһе ошо конкурсты үткәрү бик зур әһәмияткә ия. Уйлап карагыз, буны әлеге елда 340 кеше катнаша. Һәр елда шулай 300 кеше катнашкан икән. Димәк, Урал батырга кем дигәндә 3000 бала мөнәсәбәтле. Ул безнең тәрбия кодексыбыз, кешелек кодексыбыз бит инде. Шуңа күрә, әгәр дә яшьтәр ошо Урал батырга мөнәсәбәтле икән, улар әхлаклы кешеләр. Һәм бына ысынлап та без күрәбез, бына быга тиклем катнашкан укучылар, хәзер инде студентлар, быел тамамлаган студентларыбыз бар. Улар университетта укыган вакытта халык иҗадына, эпостарга, әлбәттә Урал батырның үзенә мөрәҗәгать итеп, фәнни эшләр башкаралар, курс эшләре, диплом алды эшләр язалар, диплом эшләре язалар. Һәм әлбәттә киләчәктә был эпос буенча кандидатлык һәм докторлык диссертациялары бермә-бер күбәйер дип уйлыйм. Шуңа күрә менә хәзерге вакытта был конкурстың шундай кимәлдә үткәрелүе инде хайран калырлык. Дөньяла мәңге калыр эш, дөньяны матур төзегән, бакты мәңге бизәгән, ул да булһа яхшылык. Күккә осыр яхшылык, һауга ла батмак яхшылык, утта ла янмас яхшылык. Бары эшкә баш булыр, үдеңә лә, кешегә лә мәңге яшәр аш булыр. Тау урмандар яшәрһен, мәңге үлмәс төс алһын, ошо хайрат мактаһын, халкы йырылап хуплаһын, ердән каткан дошмандар,
Bir yemem yanıldırgan bir doğanlarız burada. Başkurt ruhun haklaydı, yetimlerde yaklaydı. 6 yıl ulhan kızına doğan yurtta ile bil. Oşu ulu gaylele bakıtlı her biri bil. Kızlarımız homay kıvı kılı humlu yetizler. Yigitler ural tukuma tepeci mürülürler. Fiziktarda var bunda, liriktarda var bunda. Başkurt ile gülümsedi bilimliler kulunda. Hoplandırıp öde baka beyin sıkıl yigitler. Bilsen saya bir küttek, bilsen gülde akıştay. Beyimiz kuraylığına yarılaydı tuğan tilde. Yarılamaysa yaşap olmay yarılarga tingilinde. Қалмақстанда бір райондың башлығынан интервью алғанда ол айтты, біздің қалмықтардың Хонгыр батыр менен Жаңгыр батырға 40 батырдың ант еткен үлішін әр өсінсі қалмық дерлік яттан білетіні. Неге ішке башлағанда глава администрации райондың башы бұна ұшы Жаңгырдың антын әйтіп башлай. Эй, бүйік Жаңгыр қабилелер ырауы башлығы, эй, айдан хылу, құяштан хылу шәудәл, йөрәктәрді хүнге ұсына қуяйық, күнсілліктен, яһиллықтан құтылайық, құмһыҙлыҡтан, әрһеҙлектән арынайыҡ. Бүйік бір далала бір кешеләй біз яшәйік. Бүйік кенә был далала бір кешеләй біз яшәйік. Бына ошу ант, ошу юлдар 21-нче быуат кешеһенә кәрәкмәйме? Ошондай ант әйтүҙәр, ошондай яҡшылыҡ идеологияһына ҡоролған һүҙҙәр Урал батырыбыҙҙа тулып ята. Һәм без уны һаманда тик уҡытыусылар йәки сәнғәт оҫталары даирәһендә генә ҡалдырып, без уның функциональ мөмкинселектәрен ныҡ тарайтабыҙ. Ул беҙҙең милләт китабы икән, милләт китабын белергә тейешлебеҙ. Ҡөрьәнде ҡалай итеп өйрәнәләр, халыҡ өйрәнә, беҙ ана ошо мәктәпте киңәйтергә бурыслыбыҙ. Стиль яғынан, сюжет яғынан, башҡарылыш яғынан, балаларҙы унда, русса әйткәндә, погружение в эпос дигән һымаҡ. Эпосҡа индереү йәһәтенән, танытыу, үҙен-үҙе яңынан танытыу йәһәтенән эштәр бик күп әле. Сөнки ҡоро ятлауға ғына ҡоролоу фекерҙе, хәтерҙе үҫтерә, фекерҙе үҫтермәү мөмкин. Ятлаусылар күп, һөйләүселәр әҙ. Һеҙҙең дөрөҫө кәрәк. Ятлап алған, ни тураһында һөйләгәнен аңламаусылар ҙа бар. Бына ошо күренештәргә иғтибар хәҙер көсәйтергә ваҡыт дигән фекерҙәмен. Бара был икәү, ике улы булған кем. Шүргән булған олоһо, Урал булған кесеһе. Икегеҙ дә балаңғыҙ, үҙемдәге ҡарамғыҙ. Тешәр сағыҙ үтмәгән, быуынығыҙ ҡатмаған. Улға сукмар тоторға, ҡош-ҡашын ҡарсы йөргә, әле арыҫлан менергә, миҙгелегеҙ етмәгән. Мин ни бирһәм ашағыҙ, мин ҡушҡанды эшләгеҙ. Күнегергә һыбайға, ана болан менегеҙ. Сыйырсыҡтың тубына яғылбайҙы сөйөгөҙ. Һағағыҙ уйында, ана аҡһыу эсегеҙ. Апырсаҡҡа тултырған, ҡандан ауыл тартығыҙ. Ярата!
Yürümesini, ona değil. Murat! Ne bulma? Kapırsaktarsa, her birinin birer damsı iseyik. Kandın temin bileyik. Yok. Men atamıdın tutamı. Men o kandı yutmamı. Yigit bulup ötmeyinse, tüp yılanı bilmeyinse, ölü kurgan kandı mı? Kabırsaktan yutmamı. Keşede yener ölümdün. Bunda kilip sığırmadın. Bizde kilip dağmasın. Atam hüle birse mi? Binden ilerler ki. Konusunu bulacak mı? Atam bizde hilege. Bedeni iş kurmaga. Bizden yerde bulmaga. Yavuzunun kaşını bulamadan tırmaga. Atam bizde hilege. Bedeni iş kurmaga. Ulun şunda bildin de kul altına bas mı? Yok! Adam gile. Kim kandı esti? İyilesin mi? Yok yok. Allah iyilesin mi? Yok. Atay, men İstanbul kandı. Oğlum baba. Kolası, kolunдағы huyuğa, көзі күттіп қарасы. Дағы уқан баланды, көз тұрған үстінде, балар үстінде. Басшылар өлімді, атай тұра келмек mi? Илһамланып килгән мәлдәреңде бәйгегә илкәтчер әле. Ул вакытта 2001 елдың июнь айы ине бит инде. Ошо бәйгегә килгәс быел, уны яңынан йөрәгем аша үткәреп кисердем. Сөнки ысынлап та дөнья мәшәкатьләренә бирелеп йөргән сакта кайһы вакытта искә лә алып булмай. Хандык, хәтер хандыгының төбенә яшерелә лә бөтен ой кесерештәр һәм вакытта калмай дигән кебек. Ә бунда килгәс, шул 9нчы сыйныф укучысына кире әверелеп, ошо балалар ыңгайына йөгереп, уйнап, Урал Батыр эпосының эсендә яшәп, моны көн күрәбез. Шундай матур конкурс һәм мондагы атмосфера, тирә-як мөхит барыһы ла моны күңелгә нык якын. Һәм барыбыз да бына бер-беребезгә елмаешып, тугандарсы мөгамәлә итеп, ошо безнең мәшһүр хазинабыз, мәшһүр эпосыбыз буенча фикер алышып, аралашып яшәйбез. Ошо бәйге тамамланып та килә инде, дөресен әйткәндә. Тик хәзер уйлаһам, кайткыла килмәй, күбрәк оҙагыраҡ калғы килә, тагы бер аҙнага тигән кебек. Урал Батыр эргәһендә булып килә. Әйе, Урал Батыр эргәһендә һомай кеүек ҡыҙҙарыбыҙ йөрөй, Урал Батырҙай улдарыбыҙ, һәм шуларҙан айырылғым килмәй. Һинең бит инде диплом эшеңдә ошо Урал Батыр эпосы менән бәйле булды. Һин беренсе булып сыныпта Урал Батыр эпосына фәнни яҡын тотонған йәштәрҙән беренселәрҙең береһе булдың, әйме? Әйе. Урал Батыр буйынса нинди яңы шундай йүнәлештәр, тарафтар, юлдар бар? Урал Батыр эпосы буйынса күп кенә фәнни хеҙмәттәр яҙылған булһа ла, безнең бында жюри ағзалары дөрөҫ әйтә, унда асылып бөтмәгән серҙәре байтаҡ ҡына. Дөрөҫөн әйткәндә, уның яртыһын да әле өйрәнелеп бөтмәгән. Байҡаһаң, уның төбө шундай тәрән һәм сумһаң кире сығырлыҡ түгел. Шуның өсөн күпме генә яҙылһа ла, уны өйрәнәһе һәм Урал Батыр буйынса шөғөлләнгән һайын, уның ниндәй юғары кимәлдәге донъя мәҙәниәтендә иң бейек урынды алып тороусы эпос икәнен аңлайһың. Ысынлап та минең ҡыҙыл диплом эшем темаһы Урал Батыр буйынса ине. Һәм Аллаһ Тәғәлә насип итһә, Алла буйһа аспирантураға инеп, диссертация эшемде дә Урал Батырға бағышлаясаҡмын. Шундай маҡсаттар менән йәшәп ятам. Мәсетле яттарынан, йәмле әй буйҙарынан ҡайнар сәләм! Урал Батыр, өйөк эпос, тәрәнлеге эскән һыуҙарҙай. Беҙ генәме? Килер быуындарҙа, хазинаға һине тиңләрҙә. Насип булғас бына бөгөн, ҙур байрамға беҙ ҙә килдек. Һаумыһығыҙ, ҡан ҡәрҙәштәр! Ҡайнар сәләм, фекерҙәштәр! Белмәҫтек
театрлаштырылган тамаша, Урал батыр эпосын сәхтәләштерү аша мин укучыларга бик күп информация биреләләр дип уйлыйм. Чөнки уку бер, ә күз белән күрү ул икенче. Менә шул нәмәне мин куанып кабул иттем. Урал батыр образын бирерлек егетләр булуын, Хомай шикелле хомкыл кызларның булуы мине хокландырды. Һәм иманым Камил ошо ултырган конкурсанттар арасында булганмы, катнашучылар яки умаха авырып ултыручылар булганмы? Бик күп мәгълүмат көйәрмәннәр дип әйтәйемме, улар бик күп информация алгандардыр дип, мәгълүмат алгандардыр һәм үзләренә кирәкле хадаттарды Уралдай батыр егетләрде, Хомайдар матур кызларның хадаттарын бер үзләренә алгандар дип исәпләйм мин. Катил патша иленә тау кеше һөяге булган, канга баткан ергә бара. Мин узаман, барыбер мин һулга бара. Ярар, бар. Яне теләгән дилайн ташыга. Бур сабыр. Мин киләмен ерактан, үзем туган торлактан. Бала инем киткәндә, күп илдәрдә узганда, мин кешегә теймәнем, уның канын койманым. Үлем дигән яуызды үлтерергә уйланым. Әйдә, ярдәм кирәк, и хәләл кирәк. Ерак илдән икәнһең, яхшы уйда килгәнһең. Ой, егетем, белһәң ки, безнең илдә булһаң ки, катил батша эшләгән эштәренә күрһәң ки, авыру һыҙлау күрмәйенсә, үлем башка килмәйенсә, Катын кызы, ир атты, айырмастан, яш, картты, аяк кулын бәйләтеп, аруларын һайлатып, йылда бер кат идыра, һарайына алдыра. Кызы һайлай егетен, үзе һайлай кыз-кыркын, калгандарын тагыла. Ярандары һайлайлар, үзләренә карайлар. Калгандарын аямай, канлы яшькә карамай. Кызын күлгә һалдыра, ирен утка яндыра. Атаһы өсөн, үзе өсөн, ярандарыдан өсөн, йылда бер кат тәңре өсөн. Канлы корбан уздыра. Бына мин дә 10 бала, әсә күргән дөньяла. 4-ен һайлап алдылар, 5-ен күлгә һалдылар. Картым йөрәге һызлагас, карап торып түзмәне, нишләрене белмәне. Асуыннан укталып, балаларын кызганып, бер яранга ынтылды. Бахыр кайын, шул көндә күз алдымда үкетеп, тереләй ергә күмелде. Киния бала алган, бер ярана килгән, Аллам үҙен тигәйне. Бала бауыр булганга, алып кастым урманга. Миндәй балалы әсә, касканра күп бында. Барһыла, куаныла, касып йөрөй урманда. Егет, яхшы икәнһең, изге уйда килгәнһең. Ары барма, кайт кире. Канлы ергә килгәнһең, яваз илгә килгәнһең. Эпостарды һөйләгәндә һәр эпостың үзенең һамагы бар. Кара юрга эпосының үзенең хәзер халык арасында киң билдәле бер өзеген Кара юрга яры дип тә ибәрәбез бит инде. Акка кула,
Оның да үденең көйі бар, үденең хамаклап әйтә торган, Алпамаша. әйгүлләп әйтә торган Алпамыша белән Бархан Халау, Бүре күрпәсе белән Маян Халау, Зайд Бләк белән Хау Халау, шунан Юсуф белән Зөләйха. Қоңыр буға, Юсуф белән Юсуф Зөләйха. белән Зөләйхалар һәм мына ошо эпостарның үзләренең һөйләү көйе бар. Акбулат белән Урал батыр эпосына килгәндә, был эпостар хамаклап кына әйтелә. Уларды хәзерге заман композиторларының көйен кушып уку, ул җинаятьчелеккә барабар дип табам. Чөнки ул бик куркыныч хәл. Безгә тиклем ул эпостар нисек һөйләнелгән, ул шулай килгән барга тиеш. Башка Кобаерның көйен әле укылырга тиеш түгел. Икегезде баламһың, үдемдәге карамһың, тешәр сагыл узмаган, буынығыз қатмаган, кулга сукарды торга, бошка шоңкар сүйірге, атлан минергә, мизгилегез йетмәгән. Мин нибирәм ашагыз, мин кушканды эшләгез. Hağız oyunda ana kıvsıgı Kavırsakka doldırılgan Kandan avut artığı duandarı Yandı kayak narlav, komarlı iş bulmaha. Kavgağanda kan ısıv, tağı temli bulmaha. Adamlar yoku kaldırıp, ayak kulun daldırıp, kündeyken kangırıp, yürümez ine hunartip, Ural, eyde bulmaha. Kavırsaktı asayıp, börek kandı esayıp, onun demin bilayıp. Atam hudin tutamın, min kandı yutmamın. Yigit bulup üsmeyinse, il gidip bir yürümeyinse, tüp yılanı bilmeyinse, ısınlap da donyala, ölüm yukanı kurmeyinse, tukmar alıp kulama, hiç bir yandı tutmamın, ülük kurgan kandı min, kabırsaktan yutmamın, kişiyin her ölümden, mında kilip sıkmasın, birde kilip tapmasın, atam hüle bir dibit, var yangar biz ölüm, dip dağılı etti bit, indenilen ülkehim, karşıdan kurkahım. Dilberlikte, cizlikte, güçlülükte, zorlukta, hizgirlikte, gündüzde, tünde yuklap yatkanda, arıslan, boğan kaplanı, ayığı tağın müteni, ular bizden kemmini. Atamlar tutkan yenge, biz bir ölüm bulabız, oşu yerde biz dürtev, yerge ulen sesebil. Barı birge ulaşıp, bizde ölüm hanaşıp, bilsek utalha, atam bizge hüylegen, biz eli his kurmegen, ölüm şunda bizimde, göz aldına bakmaz mı? Әлбәттә, Урал батырда дөнья кимәленә сыгару өчен соңгы 10 ел эчендә бик зур эшләр башкарылды. Беренче сыйратта ошо конкурста оештыру гына үзе бик зур әһәмияткә ия. Менә быелгы елда 10-нчы тапкыр үткәрелде. Үзенә күрә бер бәлки генә юбилей.
Әмма 10 ел исендә бик күп буын тәрбияләнде бит инде. Һәм был монда конкурста гына түгел, адак ошо конкурстың йомгаклары буенча телевидение аша, менә һезнең передачалар аша башка балаларда кызыксыну уятылды һәм үзенең был тәрбияви сараһын алып бара. Шулай ук Урал Батыр эпосы төрле телдәргә лә тәрҗемә ителде бит, моны яхшы беләбез. Әйтәйек, төрек теленә, рус теленә, инглиз теленә, немец теленә дә тәрҗемә ителде. Иң һуңгылардан булып, менә быел кышкыһын инде Суваш теленә ул тәрҗемә ителде. Әмма иң мөһим бер вакыйганы билдәләп үтмәенсә булмай, был да булһа, менә бөтәбез дә беләбез бит инде, быелгы елның март айының адактарында Парижда, Франциянын башкалаһы ЮНЕСКОның штаб-квартираһында Башкортстандың презентациясы үтте. Бында бик югары кимәлдә үтте был презентация. Әмма ондагы халыкты иң нык кызыксындырганы, бигрәк тә научный гыйльми семинарда әйтәйек, Урал Батыр һәм башкорт халкының милли коралы Урай булды. Был сыгыштарда безнең милли сәясәт һәм мәдәният министры Илишев менән ЮНЕСКОның материал булмаган мәдәни комарткалар бүлегенең җитәкчесе Рик Смит профессор алып барды. Һәм был профессор 20 телдән ашу телдә иркен һөйләшә. Һәм ул үзе Нидерланд сыгышы буенча. Уны иң кызыксындырганы Урал Батыр менән әйтүемчә Курай булды. Һәм уларда кызыксындырды иң мөһиме ошо безнең Урал Батыр эпосы балалар беләме һәм өлкән буын беләме. Һәм без әйттек инде, менә бездә инде 10 елга якын елда ла республика конкурсы үткәрелә. Республика конкурсынан алдан был ярыштар бөтә мәктәпләрдә лә үтә. Азак инде район кимәлендә, районда иңүчләрендә, июнь азактарында, июль баштарында ошо йомгаклау өчен республика ярышына киләләр. Һәм улар бик хокландылар монда күренешкә. Һәм ошо уйлап кына караганда 20 телде белгән кеше рус телендә лә иркен аралаша, төрек һәм башка телдәрдә шулай калмык телендә ул яхшы белә. Һәм үзе эпосовед фольклорист кеше ул. Һәм менә дөнья кимәлендәге материал булмаган мәдәни мирас менән шөгыльләнә. Ул җитәкчелек утыра һәм ул ошондай фикердәр әйтте. Менә һез бик зур эшләгез пропагандалау буенча. Менә мондай Урал Батыр һәм эпосты дөнья кимәленә сыгарга кирәк, уны төрле телдәргә тәрҗемә итәргә кирәк. Менә һез бу башлангычты бик матур алып барасыз. Әмма шуны ла онытырга ярамай ди. Урал Батыр күк бөек эпосты тикшеренүчеләр, эпосоветтар оригинал телдә укырга тиеш. Демәк, уның максаты инде ошо оның әйтүләре буенча шуны аңларга була. Безнең халкыбызның бөек эпосы Урал Батырды. Демәк, ул бик төрксән карап сакты бит инде. Шундай тәкъдим куя инде. Әгәр бөек эпостарда, менә Ригведа, Илиада күк, Махабхарата күк нәйләрде, һәм Урал Батырда тик оригинал телдә генә тикшеренүчеләр бар. Оригинал телдә генә укырга, шуннан һуң тикшерергә тиеш. Бу әлбәттә бик дөрес фикер. Әмма популярлаштыру өчен, менә халыктарга yetkерү өчен аны әлбәттә тәрҗемә итүдә кирәк дине. Әмма гыйльми тикшеренү өчен аның оригиналын, алар оригинал телдә белүе мутлактыр. Йәнлектәр, кушкорттан, җыелыгыз бында, кәңәшләшеп алыр кирәк. Ни булды? Ни булды? Урманда бөтә хәлдәрдә белеп торам. Ни булды? Чыкты. Тыңлагыз. Үлем кигән явыздың түрен һанап беләйек. Көсле, көссезде игән, юланы безедәйек. Арабыздан һанаһак, һәр нөгәрде караһак. Канда эсмәй, ит җимәй, берәүдең яшен куймай,
Кайныһы тамыр ашап, кайныһы үлән йемшәп, һаман ғүмер иткәнен, йорткыстарға емесен, балаһын үрсеткәнен барыгыз да беләлер. Уларга үлем ят түгел, кан урган, ит егән, бире лә дус түгел. Йорткыслыкты бетерәйек, яңгыл калган үлемде бергә эзләп үлтерәйек. Юк, Син, козгын, ни әйтерһең? Мин үлемде табудан бер дә куркып тормайым. Әмма тотып бирүгә һис касан да күнмәйем. Карт булһам да был эштән мин бер әдем баш тартам. Тагы өстәп шуны әйтәм. Көсө еткән, көсөлгә һис һунарлык кылмаһа, сәнән туган берәү дә был дөньяла үлмәһә, ер уттары, агастар заңына буйһынмаһа, үз мизгеле еткәндә, көзгө кырау төшкәндә, яшеллек һис бөтмәһә, унан безгә ни файда? Башым һалып, яу асып, күп сагында талпынып, аслык, тарлык күрһәм дә, күп зарыгып йөрһәм дә, мин хан эсмәй, ит йемәй, үләкһәнең күз майын 3 көндә бер сыгымай, һис дөньяла тора алмам. Үлемде эзләп йөрүгә мин һүземде бирә алмам. Һин һайыскан, ни әйтерһең? Минме? Үлемдән куркар ем булһа, котылырга юл эзләр. Түл яергә уйлаһа, инде килеп яйдлар. Юк, мин риза түгелмен. Уртак фикергә килә алманык. Ни эшләргә инде? Яңгыз һунарга йөрүе, бунан ары аяныз. Һунарга күмәкләп йөрү кирәк. Онда, әйдәгез һунарга. Ил күрергә сыктым мин. Ер кошынан түгелмен. Яшәй торган илем бар. Илһез етем түгелмен. Ебәрегез мине. Ул илемә кайтайым. Мине бүлеп, ашап та, сәйнәп мине йотып та, барыбер аш булмамын. Һис аш булып һинмәмен. Ян чишмәнән һыу алып, әсәтләрен юздырган. Ул нурына һугарган. Барыгызга билдәле. Кояш дигән әсәм бар. Ебәрегез мине. Атам барыбер табыр ул. Килеп яулап алыр ул. Самрау дигән батшаның, Humay дигән кызымын. Алтын сәсем таркаган. Нурга илде күмәмен. Көндез ергә нур хибәм. Кисен айга нур бирәм. Ебәрегез мине. Илемә мин кайтайым. Ян чишмәнең һыу юлын һезгә әйтеп китәйем. Тыңламагыз. Алдай ул. Син нимә? Аптырап бараммы әллә? Ашарга дигән ашарга. Аптырама. Бу бетен табы. Әтиклем бунда бер кеше лә аяк басмаган. Дию ендәрдең дә эзе күренмәй. Бұл ни хәл? Бұл ни мугъжиза? Нинди яктылык бу? Бұл күлдең һуыла көмеш микән? Буныһы ни тагы? Бұл минедән каш түгелме? Ye, шул үзе. Бұл һылык кашты тотып алып кайтайым сине. Ой, егетем, тушталы. Миңа ысынып әйтәле. Дүйеүме һин? Йенме һин? Дошманмы һин? Дусмы һин? Кешеме һин? Кем һуң һин? Урал атлы булам мин. Кеше телендә эшләшәм кышкай. Һин үзең кем? Затың кем? Бер үзе генәме һин бында? Ашыкма егеткә. Ул әле кулдарыңды канаттарымда. Күзләреңде йомып, карамай гына тор әле. Бөтәһен дә аңларһың хәзер. Бу да балык,
Күктәйін дот булырдай көсім бар ине. Һине күргәс әллә нишләнем. Мин бер патша кызы идем. Апайларымдан, гаиләмдән айырып, дию мине үз иленә алып китте. Мине бер егеткә кияүгә бирде. Ләкин кияүем кайдалыр китеп югалды. Ә мин явыз диюдән касып, был ергә кош булып осып килдем. Үз илемә кайтһам, дию яу менән килеп етер дип курктым. Туган еремде, йылы өемде, апайларымды бик һагындым. Илама һолкы. Мин дә һиңә сыр сисәм. Был ергә мин бер кошты эзләп йөргәндә юлыктым. Хәзер миңа үз юлымда дәвам итәргә кирәк. Ләкин һине һолкы, яңгыдыңды бында ташлап киткем килмәй. Атам коштар патшаһы. Әсән күктәге ай. Исемем Айһылыу. Ә һин егет, кошымды бында эзләмә. Минем атайым ер йөзендәге бөтен коштарны ла белә. Илемә кайтып, атайымдан һорашайым. Теләһәң, минең илемдә калырһың. Без һине шундай һагындык, өҙөлөп көттөк. Һине күрер көн дә бар икән. Атай, Айһылыубыҙ ҡайтты. Һөйөнсө. Аптырама, егет. Һин табып алып ҡайтҡан ҡоштоң. Минем һеңлем Айһылыу икәнен әйтмәнем шул. Һиңә йән шишмәгә юл күрһәтергә һүҙ биргән һомай ҡош мин булыуынла сир генә белдерәһем килмәгән. Минең шартымды үтәнең. Рәхмәт һиңә, батыр егет. Димәк, мин йән шишмәгә иткән юлды табасаҡмын. Үлем дигән яуызды еңәсәкмен. Ер һыуыбыҙ мәңгелек буласаҡ. Еребеҙҙәге һәр кеше шат, рәхәт йәшәйәсәк. Эпосты бер һөйләй башлаған икән кеше бөткәнсе һөйләй. Әгәр туҡта мин жюри ағзаларына ярайым, ошо урында думбыра сиртеп алайым, ошо урында ҡумыҙ уйнап алайым, ошо урында уйҙарым ҡобайырына көй көйләп алайым, йәки Уралтау ҡобайырының көйөн көйләп алайым, йәки Балҡантауҙыҡын көйләп алайым, Аҡҡаҡланҡың, Ҡара Юрғаның көйөн көйләп алайым тип, бер ниндәй башҡа эпостарҙың көйөн, йәки башҡа тағы ла насарағы йырҙарҙың таҡмаҡҡа әйләндереп, таҡмаҡлап ултырыу кәрәкмәй. Ҡорнайҙарҙы һыҙғыртып, ҡырҙан ҡырға ҡыҙыртып, бар халыҡты йыйҙыртып, Күҙгә күренгән үлемде илдән ҡыуып юҡ итте. Ҡаны сәүсә дейеүҙен барын ҡырып тау итте. Йән шишмәнең бар һыуын ҡоҫоп алып киләйек, бар кешегә бирәйек. Күҙгә күренмәҫ үлемдән, килер ауырыу һыҙлауҙан, кешеләрҙе ҡотҡарып, барыһыны шат ҡылып, мәңге үлмәҫ ҡылайыҡ. Бик күп быуын күрҙем мин, бик күп ерҙә булдым мин. Һис нәмәне тоймаған, бер нәмәнән ҡурҡмаған. Бала атаһын белмәгән, ата балам тимәгән. Осорҙо ла күрҙем мин, донъяла мәңге ҡалыр эш, донъяны матур төҙөгән. Баҡты мәңге биҙәгән, ул да булһа яҡшылыҡ. Тау урмандар йәшәрһен, мәңге үлмәҫ төҫ алһын. Ҡошо һайрап маҡтаған, халҡы йырлап һуплаған. Ерҙән ҡасҡан дошмандар бары күреп һоҡланған. Ил һөйөргә ил булып, ер һөйөргә баҡ булып. Дошман күҙен ҡыҙҙырып, балҡып торған ер булһын. Тигән һүҙен әйткән ти, айҙар көндәр уҙған ти. Халыҡ торлаҡ ҡорған ти,
рәхәтләнеп калган ди. Шүлгән буны ишеткәс, шишмә һавы түгелгәс, хәзер мине яклаусы, кешене атлап сүпләүсе, бара-бара аз-мазлап, дөньянан юк кылаусы, үлем тигән яу калды, уга иркенлек булды. Миңа ярдәм итер ул, кешене тармар итер ул. Дейіп уйлап қуанған, бар деуді инаған, Уралға баш эймәскә, кешегә һыу бирмәскә, бар деугә кушкан ти. Урал карап тормаган, Булат кылысын алып, үзе Акбудын менеп, Шүлгән күленә барган. Урал батыр бір ойлап қараһаң, 100 ел элек кенә язып алынга бит якынса, оның сыйылда біз аның 100 еллыгын билделесек бит, һәм шундай һорау туа. Ул хатта язылып алынган хәлдә лә нибары 68 елда гына безнең халкыбызга билделе булды. Агыйд журналында тәүге тапкыр басылып чыкты бит инде. Һәм шуның язучыларның иҗадына йогынтыһы туранан-тура түгел, әмма ситлетелгән йогынтыһы бар хиделәйне. Хәзер туранан-тура йогынтыһы бик нык хиделә. Шуннан халык иҗадынан караһаң, оның йогынтыһы шулай ук бар. Әйтәйек, менә Идеукәй менән Морадым эпосында Урал батырның исеме телгә алына. Демәк, ул эпосты белгән, ул Идеукәй менән Морадымды иҗат иткән иҗатчылар, әйтәйек, Хабра булган әйбет, ул Урал батырды белгән һәм шуга таянган бит инде. Акбудатта ла шулай ук бит инде. Шуның кебек менә безнең унан һоңгы халык иҗатында һәм авыл тел әдәбиятында ошо эпостың бик зур йогынтыһы хиделә. Сәсәндәр иҗатында ул туранан-тура йогынтыһы. Чөнки мин уйлайм инде, Урал батырды белмәгән сәсән булмагандыр ул дип. Безнең бит менә авторлы әдәбият иҗатчыларыбыз тәүдә хансылар дип аталган. Урал батырның үзендә лә хансы образы бар. Шуннан һоң аларны адак баксылар дип атагандар, ярау дип атагандар. Хәзер сәсәндәр бит инде. Шуларның буындан буынга хансының үзеннән алып сәсәндәргә тиклем Урал батырның үзе лә рухы ла килгән булырга тиеш. Зинһар, кызган мине бәндәңде. Алма, Олатай. Һаумы улым, кайда юл тоттың? Мин күренмәс үлемде юк итәргә сыгамын. Кан өсүсе батшанан, кеше ашар деүдән, кешеләрне коткарып, яншменән һыу алып, үлгәндәрне терелтү өчен туган батырмын. Ян шишмәнән үсмәгез, миндәй хурлык күрмәгез, мәңге калам тимәгез, ян шишмәнән үсмәгез. Дала мәңге калыр эш, дөньяны матур төдегән, бахты мәңге бидәгән, ул да булһа яхшылык. Гәлә усыр яхшылык, һуңга ла батмак яхшылык, утта ла янмак яхшылык, телдән дә төшмәс яхшылык, бар эшкә баш булып, үзеңә лә, кешегә лә мәңге яшәр